Swanda jurari mbunge ya kaunti ya Meru ntuku ya igoro kweberia ngavana wa Meru Kawira Mwangaza gitine ni araba ugite ngavana u na ithirite akitumira ofisi burabwigi na bakauga imwanka akana Elsi Mutagi enashona njira ekwinya atongeria monya Meru ibebumirite na kwatambaru MCA kaunti no ntobo kwambiria roria ro kuruta ngavana Kawira Mwangaza gitini Karute Frank Reno mwandiki munene wa kiama giki kia Nopeo ibwega no ntobo MCAs betu bwa ngwira bomba kulita narua bakulita ngwe emana sana bautibu notice of motion yo kwebelia manda mgavana itene na bire unyo rirari romba retu no ntoto wire Meru itete boya kuma tene Temukario Meru inkunga mkono mantu yaraendelea iruare kiri MCAs na mbere congratulations no ntubwa kuambia process ekwebelia Governor Mwangaza kiri tiki no ntu itiki kya muremere kabisa no ntu akaria itene mukario Meru ationa maendeleo akaria itene anto bakendelea uteseka na akini vaiti spirit ya maskini oburero deputy governor kiri baraba kumarito mibya Kawira kurutwa gitini Karute na mbobo wa kuga na baraba kwa grounds cha kurita mama ngavana itiani olele grounds yu mwanja wone nikari contempt of court nuri kutik bona kwena contempt of court maita yara yo ndanto bawita bashinda case mama nto bakora bacho obisine akarea kunne barabara after mukuru wawe without the due process being followed weto ne assembly akarea weteka misuse of office misuse of public resources nuri kutik kuona mbecha nitumigete boboe nuri kutik kuona natumirete ofisi yewe ngavana boboe kudhalilisha deputy ngavana kudhalilisha aritingwe ba county tutena mantu ya mainge tutena ndo na Kawira na ye kona manda mgavana ne ideology ikondrifa oritingwe bwawe na ura twerigira ekeritwa etete bwega ni in short katogwira atiri kwana ne kwana pala itena kalulu ende bakoria bunge ya senate tikarekia Meru bathi na mbere kuthangikwa ende betekere romba reo kurutanga bana gitini okankuromba kinyama anto ya kuluka county assembly ya ita senate ni act effectively na act na haraka sana nikaenda tukaomba kuonokia Meru no ntoni onkanjira nte kona njirenge Kawira aretire na speed ya 600 kilometers per hour kwatueka autia raia bonde nyuma no enkare na ibo ntoto kwa totomba wetaniria na muntu wa weta design yeu baado twetete na speed yetu na tugato mwebelia no ntoto category yetu Karute kethirekeria na tarite ngavana Kawira bobo na kendra utetha kinya kari saini royo kana uke akaitethia kenda in future omba korombete kingi no nto akwa impeach rende akiluka vita I am 100% sure atechoka Meru ngavana na hinyeta koti no peu uteonge no kwa no anete nke reporter Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi nabo akariba athwana ibatiumirite na kumeneria ngavana Kawira Mwangaza na kuwata mbaru muswanda jwa MCAs jwa kumweberia gitine ni araba ugite utio onto kinya buriko kana murandi kinya juriku ethira akibuithia guntuko kainge baithera bagikirwa ng'ombe ende mantu ja barabara ndoje na maendeleo jange batajona kwa athwana Adams Muturia thirinja na utwashio akari wondi athwana gicumba katika nesti bachumirete na kumba kwithira beka the MCs ba kaunti ya Meru kumania na boithira bayikira oroko bilanga bana kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza gitine inkwenda kuri antu bathantu kiriri nontu ikwae na andu nyingi mwaka yoyo thira utingwe nyingi iromba ukareka nontu bandu ichari county lakini nontu ngavana ora atenda maendeleo ya mashinani na MC beto baitangwe na etete kwana kankwira antu bathona ngibaromba ndi umwe mukari wathona bakiriria nini mheshimiwa Njim akalitangwe na ete kutangwe itono ko ndo ikaenjwa idhima ndo ikaenjwa idhima biketha biku bibya kwana barabara ikabuithwe injia na ana beto akathoma imbasari ko itukiriria nini mwanka ngavana wetu ankwenda kwera mheshimiwa ngavana na etera mwicho mbere ya ana kiumia gige yite
aite au muraga baitu na bari ngombi chara assembly akaribaba karia na Meru TV na njira mwanya bawete muno kwithibangira Kawira Mwangaza kura batarara bamonete ntere icharonderwa thona ni bethirite bekulukira mathina kathumba muno kwithira bamuringirite kura mwekuru atwacharire ai gavana wetu namenye batu tukuthangika nture ino muntu yo ndika kwerera ari atwetromba ete na rutantu mbiroro na yaga kirantu lakini ruari no tunere gavana okuria aturingirite tumake okuria kwiketete kaende atirikana community ruari atirikana kithake muntu watire mbiroro kithake muntu ukwenda kutetho na irio thai na oloi batwe na atenda kumamiru geta atia kinye tutinda hospital limoro tibitu ithati na byoku Kawira twamuringire kura tutomumenya tutamona kinya na ritho tuiyagua na kuritana mbiroro ate ya kinya turuta batu Rwanda ro tote kinya roe ka tukuthina mukuru wengwa tumutaira inya roe twamuraidi bia kura twamuraidi bia kura ko tutire tutona inyambe kwanda niunda te andi ngambe jia to jongwa ga ikuthira impara ne turimbe ande batwe butorio Kawira tumuringire tutomwite kinya no itibina tumona totibe tona kinya turairiti turikwa na kurairi matora embe nako nduto tamona irie ya kabubutiani bawete no mwanga Kawira Mwangaza mba kwithira kiumarete ne kenda Meru kumba kwithira kiona thiri na witi na mbere na mheshimiwa mporo omanda ya kuona kiwekiroria onda ura mporo akiombere ibaye tuwe koromera Meru General Hospital sibitare sawa watu na tito ibangire Kawira Mwangaza ni wangu wa makeri kwa mwakoro waliana reko eto wangu wa makeri amba karerete arume na tito ele mpro na wate koro nikenda toruta mwakoro karera arume akiamba ibwate kanene na mato yau na mheshimiwa mpro wabore itura uwele county assembly na yata kuwata Kawira Mwangaza impeach kumwene kele ewate barabara thika highway awati mheshimiwa kile mangosini au le pale anakane rendekere ule po anakele mporo mulise neti kaina pa kaburi nuamo lie amulise neti ngara pamwenge akiwata barabara kwa thika highway au wakeso gete kome anakele okanja anakele mama kome amuse chui katonto rua betatene chara karumo kumatiani mbitanda msimuturia wathirinja nawe mubunge wa gicigo mbunge kia Bore Mugambire Ndikire na uthuranitie na kubangania mucemanio jwarimu back cukuru cia primary kenda aithira agitigira kithomo igitite bwega ni araitite arimu baku mawadi cijire na akethira akiba wira nebwa gukiria kithomo na njira yagirite Elsie Mutegi enashona njira nkinyaniru ikire mucemanio wa mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri na arimu banene bacukuru cia primary arare Ndikiri atarerete borotongoria bwake bwa kwagirithia cukuru ino anene nguruki arachiare walimu wakuu tumetembea nao safari kwa miaka mingi na mko hapa na watambua na wale walikuwa hapo zamani ni mashahili wanajua vile shule zetu zilikuwa sijui sikuwa najua niite shule niite sijui Manyata nikiita Manyata nitawapatia promotion kubwa ilikuwa hata nini ya ng'ombe ni afadhali ama ya mbuzi mashule yetu ilikuwa chafu hakuna vio vya walimu hakuna vio vya watoto hakuna maofisi ya walimu hakuna madarasa mazuri yale yalikuwa either madarasa ilikuwa ya mbao ambazo zilikuwa zimebondeka mtoto anaingilia klasi 8 anatokea klasi 1 tukaanza hiyo safari pamoja na pale tumefika saa hii mimi nachukulia tolea shukrani kwa Mwenyezi Mungu na kwa wale viongozi ambao wengine nimeanza kutaja wako hapa wale tumetembea nao nimekuta shule
asina dirisha. Nwakagitaniga kwa rarindikire arombetari mubaba nene gutigira bakuonania mpumi mbega kiri mathomo mao agikira wira nebo kuthina mbere kwagirithia mantu kathumba chukuruni ino. Naomba munisaidie kwa hii performance. Mimi what I can give you a guarantee, I'll make sure that your school has the minimum facilities. In terms of infrastructure, we have a few schools. Pari tunataka tujenge macho. And what we are doing now, if the school has no administration block, all the teachers' washrooms will be inside the building. Sia kutoka nje. Tunaelewana? Where we are putting now administration blocks, it will have teachers' washrooms inside. Na iko na boardroom. Na iko na basa. Iko na deputy teacher na senior teacher. Na iko na reception. Tunaelewana ndugu zangu? That one I'm doing. Vile vile program ya Mugwanja yote tunahakikisha. We are doing a program long term. Hata kama tutaweza kufanya mashule yote, tunaenda kushimba bore sasa kwa mashule. Na kuna shule zingine depending on performance tutawanunulia basi. This one being this. We have managed your CADF properly. We have now made sure tumeweka milioni 50 ya basari. Na tunaangalia scenario JSS na primary school pia. Tuone vile tutasonga mbele hapo. Muchemanio rogo koyeretwo ni arugamiri ba kithomo gicigo mbunge kia Bori amwe na DCC wa Bori East Josephine Jenga. Arana bwarimu bekirite wira nebo kuingia wendi bwari ndikiri. Na tunafurahi sana hata karibu shule zote sasa ziko na matanki ya maji kuhakikisha pia watoto wetu wataendelea vizuri na wapate maji safi. So promise has that they are going to improve in terms of performance, and especially this year where we are going to conclude the class 844 system, the last KCPE, they promise that they are going to finish in style. Promise this year we shall have good results in KCPE, and still in CBC we will produce very many talents. We are lucky amongst other MPs that we have in our county. Our very Hebo Kibaki, the white-haired man, waste no time. Mama namagani? Yes, he has led transformed our education sector. The infrastructure development in our schools is wonderful. It is very great with the renovation of classrooms, new classrooms that are being constructed, wonderful toilets for the learners and even for the teachers, water tanks in our schools for water harvesting and water storage. It's a wonderful thing that Mheshimiwa is doing. Desks, many things that Mheshimiwa is doing in our schools, and we are very much grateful. Gicigo mbunge kia Buri nkiripotera Meru TV nyoka mbitaga ki Mutegi. Nabo wakariba Tharaka Nithi county nende bagena ekeno county cionthe ithano inyuma ya gikundi kimwe gitikia kithirikari kia NCCK gikundi kia muungano jwa makanisa guciumeria na kubaha miti jumwe 13,000 bo inyuma ya uge bwa rais wa nthiguru ya Kenya kuga antu bonthe baithire bakianda miti kenda bagirithia rera ndagara wa iguna nacio na njira nkinyaniru. Kagitani gaka thirikari kwendekithia wandi wa miti akari kuma wandi cionthe itano nteretia Tharaka ibagunikite na miti ya kwanda kuma kererwa ngirutare rwa kithirikari rwa NCCK baramo na wandi wa miti baithiritwo bakithomithia arimi njira cia urimi muno guntukura kumu. I personally yentethetie muno nontu bwa mbere ntaiye mantu macie ntaiye mantu ma kana ndomba kuanda kintu ta nchugu na aramba ndia kiereria ikura lakini thaini tukuria nchugu ntukuria mpempe miti tenu tukwanda ikagwata na ito menyete yani kwiriga minda
bora tutirethigana thaina tutikurekia mburi ikaturira miti tukagita gaka turauragia iko tukaruta miti ya kwanda no ntwero nino nijite lakini bathire na mbere na tutethia na miti kwa tukaina mbere na kwanda turaumaruka tukethira miembe mbare cia neguru na agwe tukereria gutie miti tukone tikura lakini kibura baturutanite twanjiritie kwanda na itwenjite marinya twi tayari kwanda miti na itugwitigia gakura tutwire kugura miembe na aganterecia turi matweru miomponi tumbura lakini ende twanda miembe no yetu na michungwa tukamba kumimenyera bwega na gakura na kamba gututethia ndeni ya maisha metu arimi baba bakiuria ndwangira chinge kuthingatira giontu giki nderi ndifama ndomba kuri ikundi bia binge bitaombete kuri kurutwa bithukie ngerekano yetu tio turi kurutete no tuturi kurutete tutethie kundi getu gaki na ikundi bibinge okay tukathingatira no sisike ingwete giotie gintu gitakura no tibu tutarutha mindani yetu NGO cira ingi iretere arimi miti nikenda tumba kwanda na tukaina mbere na kumenyera no tukuina mbere na kuthomithia arimi bwa bakamenyera miti ete tukamenyera no tutendi na akwe tukereria burinya muno kona muntu akuritie miti na ngaukathi kweguna no egwe nkaumba kuena miti kereria ya michungwa teno lakini ndio tututhingatirite bura tukurutana neni CCK ngwitigia miti tukamenyera na gakura na tio tukareta babangi bara nabo barikamenyereka kurekeria mburi mindani jaitha bakirutira mugana baromba bamenye muntu kurekeria mburi gutonya mundene yo muntu ungi ni atia na no uthitangwe kithomo kiri bara bakurekia mburi kathongira mindani jaitha no twende mea utiomba kuigwa munda wakwa wena miti na wego nuregire kumenyera yaku lakini urekie mburi ici cindire miti wego wena mburi menyera mburi yaku tia kwenda gutwika uthinie neyo muntu urongi nutonga bwaku karanabu bochubire ikenda nani nunu ndanda miti yakwa neyo tuko tonga bwakwa nani mbumba gutetheka kagitani gwakwa karibogete kumana na mitera bapetie kundi geke KNCCK yora ritiko bonaga kairi yora ritingo ata no nkomba kumemenyera ndomba kumianda nkomba kumikundia roje na memenyere bwega na mimandithie memenyere goti kaombe kuregwi mburi kana je nyangwi gintu kingi kana jumi mwatho ndegete gukundia ru no Jennifer Muthaura oreri njano manager wa CCK ya Pakistan yerene county isoro tharakanithi Meru na Marsabit agitariria twina component ya agroforestry na nio thai tuko embrace manto yara president wetu akwariria manto ya miti na tio tu NCCK itumbite kweya na muti yumwe 13500 ke wondi ucithano na ikundi babi bukuona antu babainge itumbite kuba miti type ire tuona kabato kaba muti jura batua itunda na yuithirwe yuke sava purpose yenge ndene myundani yao na ibwentu tonete miti ya matunda ikakababuira mwena yoyo ankondi na the other ones muti yukethirwa yukathithia environment ya antu au na muti yoyo ka itunda riri wendene nja and they can even sell. It is also a source of income. Kiribotera Meru TV kumagechiga mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka ni thirio toka mbita ndagara waiguna na tukirekeria ni aria ikundi mwanya kuma Igembe Central yotene murera bethirite bakiamukira uritani buije gutumira mbesha na kinya kuona mbesha na kubaitanithia mbesha cheki gikundi kuma ofisine ya mubunge wekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia murethi waba na utukinyithia cio na antu baba kuyoborongo ya bakiwa ati ofisi ya mheshimiwa ne wetia mbecha utembecha to wetia che ikundi turi amwe mtu ake yako iraretania na yana oi imagine group ena anto mana yele botu yana butatongia mtu loi na bobotiwe thinene abo kwenda mtungi atonga hapana si ndio ofisi ya mheshimiwa utebia wetia anto manto na yambi wa apply ikundi sawa poandike proposal yae ya mburi sawa andiki bweya ne mwisho imbese yana poendeke kwa wareko poandike na poandika poandamana antu bana poyo bisineo ndebo nengera form poyo lebo saini areko form wetu maro bisini areko na manto adire areko ende wata wokelunange bwa kuboreko buruke manda okay
mama county kwata bomwera buru kachoro eto yeyara tuteona support kinyere ko twa support ro rimwe karaya muno itwaolanire nyumba isi amomokere ngwete ke bokona proposal eu na bone utege bora to kwenda bako renovate nyumba iyo ko nkoromba buru rutere rwanga mama narika nekundi muno bibye naye tayo tebinya byo kurabe nabyo baba toilelia certificate proposal you number 1 no manka certificate yere ku yebe yero etwe sawa iboguna kiara number 2 official batatu secretary turesa na chairman na chairman photocopy ya kibanda kireko na kikioneka nabwe number 3 pwede na bank statement ye kundi kireko number 4 nabo andika nabo sebambia sienu eta evidence of table banking nabo sebambia sienu ekukira ke kirito photocopy we nae number 6 po andike minute sie kundi kireko mheshimiwa ate kwenda yabo nenkera ngiri ana ekundi ne bogana ngiri bwana sasa sawa arenda yabo nenkera ngiri ana ekundi kira bokarende bobuthia project era yaboreta era faida tebwo sasa sawa ethero ikethi abongela ngiri ana parura kethi kirare ibaba kathia motu to batwe atathia motu kuo mbeca inati ata ekundine tebaita yabo nenkara ngiye ana chatebo banking boko bana baita inaye weta no yeto tesa sawa ibwega nonto bokwithira ugwatanirite na uni kiri metha yetu ya Nteto Thaa Mugwanja cherware ngagucokeria nkatho cia mwanya kara urethine bo mwathani mwankara twa chamani ringi jakwa marito kambita Damaris Kaburo Minyori.